अबुया ख्वासुएको दि नेपाल सम्बत कठ गुलागा अमाई दही दसम थौया दि अबुया त ख्वासुएको दि ख नेवा तस्य अमैया दिया त अबुया ख्वासुएको दि तका तासा मेगु जाति व धर्मावलम्बी पिन्सा कुसे औंसी तका ढागुया कुसे औंसिया दि छेलेको कुस वैदिक सनातन हिन्दू संस्कार छगु महत्व जागु सांस्कृतिको धार्मिक महत्व पवित्र वनस्पति ख नेवा तस्य हिन्दू व बौद्ध परम्परा सिबेन बौय ख्वासुएको पर्व या त नेवा तयको संस्कृति कथा क्यागुया अथे खयान अमैया दि अबु मोटु पिन्सा थ अबुया त लुमंका गोकर्ने सरादे येगो दान दक्षिणा बिगु धार्मिक परम्परा दो नेवा परम्परा विशेष याना थो मिसातेगु नख कथा न क्यागुया बिया छे धुंको पि म्यामस्त थुगुदी थ अवयत ख्वासो वइगु जोगुली थुगु पर्वया बिस्क कथाया महत्व दया चुंगुदो अथे थ थगु छे थ अवयत सासागु भिंगु नसजुन ललहना गुलखेसिया खेसगबिया थ अवु प्रति श्रद्धा भाव पंकेगु परम्परा दो नेवा संस्कृति कथा थसिबे चुयापि अथे थगु न्या निथय जीवने मागो हलजोल त व शक्तिया त पूजयगु उकिया त सम्मानियगु परम्परा कथन अवय ख्वासुगु पर्वया त स्वेफै न्यागु हे धर्म व संस्कृति जोसा अवधयामा थ त मचानिसे लाजोना पलाछको व कर्म बिउमा व्यक्ति जोगुली अवया त सम्मानियगु देचको अवपाखे आशीर्वाद क्यागु दि अवय ख्वासुगु दि ख प्राध्यापक डाक्टर चुन्द बज्राचार्य झिगु तजलजी झिगु संस्कृति सफुदुनी अवया ख्वासुगु दिया त कया थुक थ नेवया त गुदु अवया ख्वासुगु अमया त कुसे औंसी धकान था छ्याथास थो दि खुनु सराद या त मागु पवित्रगु कुस गुरु पुरोहित पाखे पवित्रगु मन्त्र सार्न याना कुस लया दक्षिणको पूजया त मागु उगु कुस छे छे दुत हेगु दि जुगुली कुसे औंसी धकान धागु ख विशेष याना गोकर्ण अमाई खुनो थोदी गोकर्ण या दोभाने मेला जुई थो मेले विशेष याना अबु मदुपि जकवनी बौद्ध मार्गी पिनी स्वर्गे जुई धका लेलेपति सराद यगु तीर्थ मध्ये दक्ले नापा थो तीर्थेवना सराद यगु चलन्दु उकी मृत्यु जुम तरै यगु या निम्ति झिन्नुगु तीर्थेवना सराद यगु चलन्दु झिन्नुगु तीर्थे सराद यगुली थो गोकर्णीय तीर्थेन सराद यमा बौद्धते झिन्नुगु तीर्थ मध्ये छगु तीर्थ कथा कयातगु तीर्थ ख गोकर्ण अवय ख्वासुए खुनु अबु मोटु पिन्स थो तीर्थे स्वतधास थ अवय ख्वा हे खनि दयागु थापोदु अबु मदे तुमका अवय नामे दै दस सराद यगु या निम्ति दक्ले नापा गोकर्णे थोहे थासेवना सराद यमा अले जक दै दस सराद यबले मधुम अवय त वनी धका दयागु चलन्दु गोकर्णे तीर्थे ख्वा खनिगु छपु बाख हिमवत खन्दै उल्लेख याना त हुदु छगु इले छम व्यापार याना जीविका याना चोम छम मिसया गर्भधारण जुल गर्भधारण याब मिस स्वयं गुम मिज या संसर्ग गर्भधारण जुल दयागु मस्यु यक्को मिज त नप संसर्ग यैम मिस जोसा मातृत्व या भावना दयावया थगु गर्भे दुम मचया त न जन्म हे या त वयागु ना दन्तुर धका नामकरण या त मचा तदिक जुसेरी थ माया त थ अबु सुधका नेन स्वयं मिसा मस्यु उकी दिसबी मुफ्त अबु थागा मदम दन्तुर तदिक जुसेरी थ माया त न तोता अबु मा वने तका मामा वन थ अबु माले मफुगुली पुलह दयामा ऋषिया थ्यावना थगु वेदना पुंकन पुलह ऋषि गोकर्णेश्वर महादेव त पूजयाना भक्ति या त धान नाप नाप थ अवय नामे गोकर्णे तीर्थे नसत्ते गुण याना वया जुन छनु थटे थ अवय नामे नेगु नस गोकर्णे तीर्थे ते त्योबले तीर्थे आपल मनो य ख्वापा खन ख्वापा फुकसिना जे छिमे अब ख तका दया जुन धाथे याम थ अब सुख तका दन्तुर अलमल जुया जुनु ध्याने चुना जुनु विश्रवारी सिंह खन वहे थगु साधना सृष्टिकर्ता ब्रह्मया त दन्तुर्य अब मसिकी ब्युतका थासेली ब्रह्मवया धाथेयाम अब थोख तका मसिका बिल ब्रह्मा क्योमे सित हे थ अब तका मसिका कुस
हामो ल तया पिण्ड तया बिल थ अब मसीका पिण्ड तगु दि थयागु भाद्र कृष्ण अमय खुनो अबु मडु पिन्स गोकर्णेश्वर महादेव यत पूजयान पिण्ड तया गोकर्ण तीर्थ दोबाने चुइका छुइगु ख